potpredsjednik Kulturnog centra Sveti Sava i u ime ovog doma želim da vas pozdravim i da vam želim prijatno veče uz pomalo teške i turobne momente svesti dece sa Kosova koja su iz svog oka, iz svoje prizme, iz svoje perspektive oslikala okolinu i sve ono što je srpska svakodnevica našeg naroda na Kosovu i Kosova kao srpske zemlje. Zadovoljstvo mi je da budem vaš domaćin večeras na neki način, pošto je naš predsjednik Miša u Srbiji, Vlada Petrović van zemlje. Eto, tu sam, a i ujedno bavi se likovnim stvaralaštvom, pa i na neki način mogu da kažem reč dve o izložbi koju ste tako divno pripremili. Volao bih da ima ovakvih događaja mesečno, nedeljno. Naš kulturni centar je doživotni projekt oko koga smo se svi okupili i založili da uključimo što više mladih i najmlađih. I oni koji će ostati iza nas sačuvati svetlost, baklu i ono što su nekada davno, pre 50 godina, naši iseljenici ovde u Americi ostavili nama u amanet. Ja se nadam da će ovaj dom, iako preživljavamo teške momente, knjige ništa dobro ne pokazuju. Ja nadam se i verujem da mi imamo snage, da će Srbi u dijaspori pokazati da im je stalo i do srpstva, i do svoje nacije, i do svog jezika, i do svoje muzike, i do svoje vere, i do naše dece koja žive svuda po svetu i svako od njih ima svoje oči i kroz svoje oči vidi ovu planetu, svet, svoje roditelje i svoje pleme. Tako da želeo bih da najavim Vujoševića koji će pročitati tekst, a svima vama da zahvalim da ste večeras sa nama u ovom domu ovde i želeo bih da sve vas pozovem da sa svojim idejama nastupite. Ovo je veoma otvoren prostor za raznovrsne ideje, za kulturu, umetnost, šta god odlučimo da radimo. Naše. Hvala vam. Ja ću vam počitati pozdravno pismo internacionalne organizacije RAS iz Vašingtona, čijom je dobrotom ova izložba i ostvarila. Dear guests, RAS, the International Serbian Organization, would like to welcome you all to the opening of the Silent Witness, Serbian Life Through a Child's Eyes exhibit. This exhibit is an exciting one as it is a sad one. It is sad because, as many of you know, hundreds of Serbian children and thousands of adults in today's Kosovo live behind barbed wires in concentration-like camp conditions and in constant fear for their lives and the life of their loved ones. But this is also a very exciting occasion. Tonight, 9 of them, the cameras generously provided to them by the Washington School of Photography and through the photographers they took with them, with the photographs they took with them, get to share their lives with you all, with you here and with many others that will see the photographs around the U.S. and the rest of the world. They are not alone anymore behind those barbed wires. Their voices are now heard and their prayers for freedom and safety have greater chance of being answered. There is a lot of photographs on these walls and there is a lot of stories they also tell. If a picture is indeed worth 1,000 words, then these photographs speak volumes. Let them speak to you. For a moment, be Miljana Sojević, who is still, after 5 years, night after night, awakened by nightmares with fire, explosions, and fear she saw when she was 5 years old, when Albanian militias launched attacks on everything Serbian in Kosovo in 2004. And when you leave here tonight, do share these stories with people in your life. Be the ones who will keep these children's dreams about living in a world of schools, movie theaters, sport fields, and playgrounds, and freedom in movement alone. They will sincerely appreciate it, and you would do a good deed in life, as many of you do. Thank you again for coming here tonight.
And if you so choose to leave a financial contribution as well, rest assured that it will go straight to the Miljana in Kosovo. RAS would like to express its gratitude to the nice host, our friends from Chicago Serbs and Sveti Sava Serbian Cultural Center, for bringing this exhibit to all of you, and for making sure you are the witness of the Serbian life in today's Kosovo. Great thanks also to the rest of these artists whose photographs are being presented here tonight for their contribution to the gift that this exhibit is. Dobro večer, ja bih želeo vas pozdravim i da kažem da dobrodošli na izložbu fotografija dece sa Kosova i Metohije pod nazivom Nečuјni Svedoci, život Srba kroz dečije oči. Također zahvalio bi se i klubu Sveti Sava što je podržao ovu izložbu, kao i svim medijima i pojedincima koji su pomogli da se ova izložba organizuje u roku od samo 2 nedelje. Posle Washington DC-a, Čikago je drugi grad gde se izložba održava, isto uz pomoć humanitarne organizacije RAS i Vašingtonske škole fotografije. Ova izložba predstavlja skup fotografija 9 dece sa Kosova i Metohije, koji su fotografisali njihovu okolinu, njihovu stvarnost. Tužno i neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u srcu Evrope, još žalosnije što se to dešava upravo našoj deci i našem narodu. Ima dosta fotografije na ovome zidu i svaka fotografija je priča za sebe. Pogledajte fotografije i osjetite delić njihovog života. Ova deca i njihove porodice žive izolovani i u nemaštini, većina njih se hrani isključivo u narodnim kuhinjama, kojih trenutno ima samo 4 na prostoru Kosova i Metohije. I ta 4. je otvorena pre par meseci uz pomoć naše akcije Nema predaje. Dok traje izložba imaćete priliku da date donacije za narodne kuhinje na Kosmetu, pa vas pozivam da to i uradite jer naše malo nekom znači mnogo. Nema predaje, Kosovo je Srbija.